Parliament clear tauba ST की official list यावदबी ST certificate पायरगी state government की employee ओइने थबक तौबा यावरी Parliament state असगी schedule tribe की matang state official list ओइना clear तौबा यावदबा government की employee खरना tribe की मिंगदा schedule tribe की certificate पायरगी थबक तौबा यावरी दुबो Parliament approve तौबा list अदुदा tribe अदुगी सब साबा formal name अदु पंद्रवदी शेड्यूल ट्राइब की सर्टिफिकेट अदुदा पंद्रवदी हाइरिबा सर्टिफिकेट अदु सनहंदाबा याय हैना सुप्रीम कोर्ट ना तुवान तुवान केस सिंगदा पीखिबा रूलिंग सिंग सु मेक सिंगना यावरिबन हाइदि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की खुथांग मणिपुर की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिंगदा शेड्यूल ट्राइब की कोटा थबक तौरिबा एम्प्लॉई सिंग की मतंगदा हंखिबा अमगा मरी लेना हाइरिबा इन्फॉर्मेशन सिंग सिखंगलखिबनि RTI Act की खुथांग लाखिबा इंक्वायरी असिगा मरी लेना मणिपुर सरकार की डिपार्टमेंट अमना इंटरनेशनल ओइना इन्वेस्टिगेशन सथबदा एम्प्लॉई खरा मदि मणिपुर की ओइना पार्लियामेंट एप्रूव तौब ऑफिशियल ओइना रिकॉग्नाइज तौब लिस्ट अदुदा यावदबा ट्राइब खरगी लिस्ट मखोइना थबक संलकपदा पीरिबा शेड्यूल ट्राइब की सर्टिफिकेट अदुदा यावबु थिंगरे मणिपुर की ओइना ट्राइब कांगलुप अमा खक्तगी ओइना मालहनबा एनी कुकी ट्राइब हाइरिबसी यावना पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज तौब ST की लिस्ट असि पुन्ना कुंथ्रागा मरीनी इरोय लोइबोइना पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज तौब लिस्ट अदुदा इंग्लिश सिंगनिगा तरागनि थोइदा हापसिनखिबासी माटे ट्राइब असिनी अहानबगी ओइना RTI एप्लीकेशन अदु सही सिगी अप्रैल तरागा मथोइदा मणिपुर ST सर्टिफिकेट वेरीफाई तौबा मसुम सर्टिफिकेट सिंग असि इशू तौबगी मतंगदा हंगलखिबगा मरी लेना डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर्सनल डिवीजन की माइकैदगी कॉमन रेस्पॉन्स ओइना सही असिगी मे मंगादा मरी लेनरिबा डिपार्टमेंट सिंगना ST सर्टिफिकेट की मतंगदा अरानबा मोंगदा अपॉइंटमेंट तौखिबगी रिकॉर्ड अमता लैति हाइना खंगलखि Department of Personal and Administrative Reforms Personal Division Pirakhiba Response adu peningai oidabada sahi asigi me kunthra amuk hana apulakhi madugi matungina department asina sahi asigi jun kungamari da department khudimak ki mari lainariba administrative secretary singda hiram asiga mari lainana si thaduna RTI a ki khuthangda हंगलक्लिबा असिगी सब साब पाखुम पीखिनाबा खानखि हाइरिबा सिरोल अदुदा एनी कुकी ट्राइब नत्रगना थादौ कम्युनिटी की गवर्नमेंट एम्प्लॉय कयायाना यावबगे अमसुम स्टेट असिदा ST सर्टिफिकेट असिगी वेरीफाई अमसुम इशूसिंग प्रोसेस की मरिक सुम इन्फॉर्मेशन सिंग अदुसु पिरकनाबा खानखि RTI की माइकैदिगी हंगलक्लि बुहोंग अदुगा मरी लेना डिपार्टमेंट तरागा हुमदोगी माइकैदिगी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर्सनल डिवीजन रिप्लाई लाखि मणिपुर सरकार की माइकैदिगी हौजिक ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री दा एनी कुकी ट्राइब असि ST लिस्ट की लौथोकदबने हाइना प्रपोज तौरिबनी RTI खुथांग हनखिबा दुगी मतुंगिना सही असिगी ऑगस्ट 19 हलखिबा पाखुम अमदा सही इंग्लिश सिंगनिगा अहुमदगी हौना डिपार्टमेंट असिदा एनी कुकी ट्राइब की एम्प्लॉई मंगा रिक्रूट तौकी हाइना खंगलखरि इंग्लिश सिंगमगा समापनगा यंखैगे तरुकता पार्लियामेंट एनी कुकी ट्राइब असि मणिपुर की ST लिस्ट की लौथोखरबा मतुंगदा इंग्लिश सिंगनिगा अहुमदा स्टेट असिदा कांग्रेस सरकार लैरिङै मतमदा अमुहना ST की लिस्ट सलखिबनी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एनी कुकी ट्राइब की ST सर्टिफिकेट पायरगा थबक संलखिबा मखोई मंगा दुगी मनुंग मरीदी मखोई अपोकबसिंग ST सर्टिफिकेट सिंग अदु थादौ ट्राइब की रिकॉर्ड लै अदुगा अमना एनी कुकी ट्राइब की लिस्ट लाक्त्रिङै की ममांगदा बाइफाई ट्राइब की ST सर्टिफिकेट पाई इंग्लिश सिंगनिगा कुनगो हुमदोइरी की डिपार्टमेंट असिना थादौ ट्राइब की एम्प्लॉय तरागा मंगा अपॉइंट तौकी हाइदि अदुमैनमक सही असिगी जुलाई तरागा मथोइदा ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स अफेयर्स ना पिरखिबा पाखुम अमदा स्टेट असिगी ओइना शेड्यूल ट्राइब की मियोय अमा अतोप ट्राइब अमदा सोंगलगा शेड्यूल ट्राइब की सर्टिफिकेट होंदो होंजिन तौबगी प्रिस्क्राइब प्रोसीजर अमता लैति हैना खंगलखि अदुबु मखा ताब थिजिनबर एनी कुकी ट्राइब की ST सर्टिफिकेट पायरगा थबक तौरिबसिंग असि ममांग अतोप ट्राइब सिंग ST सर्टिफिकेट सिंग पाय हैरि CAFNPD की ओइना सही एसिगी ऑगस्ट 19 पिरखिबा रिप्लाई अमदा इंग्लिश सिंगनिगा अहुमदगी हौना कुकी ट्राइब की मियोय तरा डिपार्टमेंट असिदा अपॉइंट तौखि अदुबु ट्राइब सिंग अदुगी ममिंग अमदी मखोयगी ST सर्टिफिकेट अदु अपॉइंटमेंट की मतमदा असोय अंगाम यावखिब्रा हाइना चेक तौखिबदुगी मतंगदि सबसान हाइदोर ओ हाइबि याखिदि हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन की ओइना ST सर्टिफिकेट थादौ कुकी अमसुम कुकी ट्राइब की ओइना मियोय अनि अपॉइंट तौखि हाइदि अदुबु मणिपुर की ST की लिस्ट थादौ कुकी नत्रगना कुकी हाइबा लेथि रिकॉग्नाइज तौबा ट्राइब कुंथ्रागा मरी की लिस्ट अदुदा थादौ अमसुम एनी कुकी ट्राइब हाइबा खक्तमक याव हेरि सुप्रीम कोर्ट की मतुंगिना ट्राइब सर्टिफिकेट अदु करिगुंबा
invalid oiba tarabadi makoibu thabakti khudakta lathokpa yai haibigi chapchaba ruling leiribani Assam gi ST list any kuki tribe haibasi layedubu Manipur gi di khene Assam ki any kuki tribe asigi makada sub tribe sing adu gi maming sing adu mek sing yawi loinana ST certificate sing adu sub tribe sing adu gi maming de issue tawi any kuki tribe hairiba umbrella tamas ki makada issue tawdi hari the all Manipur student union M-Sudagi Thadorakpa press release ama miyamna thamjaki hairiba press release asida Information and Publicity Secretary the All Manipur Student Union session 2025-27 gi oiriba Sarto Rangner Komna khuyek piduna Thadorakpa ngasigi press release asida asumna pali Christian lining satpa singi senglaba Christmas kumhaina lakpa yepa paujel pizari M-Su Malem the Kundari Tuan ba Kanglu Purup Singi, Manungda, lining ama oidiba Christian lining sa isil inaw singi siyang laba Christmas na mitan lakpada, the All Manipur Student Union M-Suna, lamda masita kundami na riba, yellow purup kuding maru oina Christian lining sa isil inaw singi mapamda, gepa pauzal pizari. Siyang laba numirasi na lakpada, lamda masigi ing tapa sa lamzelda, kumang saukshin ba purup masyel gimarakta nung sinahan bagi isil, hengat pa, puna hingminaba puna sakhat minabagi wakhalon session hanba oiresano Malem Sinthung na pangthokliba numit asida miyoi pokta pokhiba athoiba Jesus Christ na takpiramba afaba pokta kya miyoi bana kunda leitariba Malem asi ingtapa hatna sunaba leitaba Malem ama oinaba miyoi bana ngakpi haibegi gunsenba ngamnaba takpiramba poktak kya na hongnana ningsing minaduna amana amagi mateng pangminaduna lairaba leitaba lamdam ama oibu oiresano Malemda asoba lining ama oiriba Christianity na tambiramba ishorgi yathang kya miyoibana induna hena nungsi sana khunai ama oiresano mati tongan ba lining satliba miyamna su Christianity bu ikai khumna bu utpiduna pangthokadoriba kumai si hena sawa Christmas kumai ama oiresano satliba sahi sina loiramdai anoba sahina laklamdai sida pangthokadoriba sienglaba kumai sina lakpada lamdam sida khundaminariba yellow fruit khudimak nungsi sanana masin manau ama oibigi mari hena sesinduna tangdu laitaba lamdam ama oiresanu haina yepa pauzal pizari Imphal cycle lambi CMW mayokta matam kaktana lambi thingmi khongjang sangsin bawkhre matam kya gi mamang gi phibam soklaba Imphal cycle lambi asi sembina ba Imphal cycle road joint development committee gi maikai di ki mamang gi laikhiba lenga mas hauzik lairiba PR lenga sida memorandum amasum ultimatum kya pisinduna khangan khrabasu thabak oina onthoraktaba ngasi dagi hauna lambi asi matam kaktana thingmi khongjang sangsin bawkhre Committee asina sangsin kipa lambi thingbagi khongjang aduna maram moiraga lambi asida ana aye amasum dharma karmaga mari lena gari singnatana gari amat satkiti lambi asigi paring oiriba khurai salanthong haikru makhong hauktal pangai khundrakpam amasum sambai yauna tuan mafam kya da yamlaba miyamna lambi da tayar mai thaba madi uwa mayam paisinduna athingma thamki sarkar gi maikai digi lambi asi semba hauragani haibigi positive response piraktriba pawba lambi thingmagi khongjang asi sangsin ki kan hari maraksida tribal youth council Manipur council headquarter ki maikai digi Christmas festival amasum New Year 2026 asi yenglaga Imphal cycle road joint development committee na sangshiliba matam kaktaba lambi thingmagi khongjang asi handokna ba appeal tarakli Council asigi maikai digi thadorakpa chirol amana hairibana Christmas amasum New Year festival saruk yanabagi damakta lambi asi non Christian yauna tuan ba community kya gi yumda sathok chasin tawribani Church leader amasum miyoi kyana Christmas amasum New Year program asigi damak Imphal satuna makoigi mathau taba posai kya ama laithok lesin tawribani Maramadura lambi asida matam kaktaba ban tawsin basina hena khudong saraba kya mayuknari panbayabadi council asigi maikai digi Christmas amasum New Year festival asigi yenglaga December 19 digi January 5 phawba organization amasum group amatana ban tawduna ba appeal tawba laikhrabane Academic year 2026 ki lairik namnaba supply gi purakhiba se bosiam na lausilu yadri Lakadoriba academic year 2026 ki oina Board of Secondary Education Manipur bosiam na puthokadaba lairik sing namnaba masum HSLC examination gi answer script ki sisnanaba tender phawduna amasum court ki order matung ina ibudaw margin print and advertising na supply tawnaba purakiba si bosiam gi chairman gi ayaba phangdi haiduna secretary na lokshulu habi yakidri watho asigi matang ibudaw margin print and advertising gi proprietor L Japan hakibada lakadoriba academic year
ꯏꯪ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤꯒ ꯀꯨꯟꯒ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1ꯗꯒꯤ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯝꯒꯗꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯅꯝꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ HSLC ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ 2025-26ꯀꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯀꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯆꯦ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯦꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯐꯥꯎꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯊꯥꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕ ꯀꯦꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯔꯠ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯦꯁ ꯁꯣꯛꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 9ꯗ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯦꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦ ꯁꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯥꯈꯤ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯆꯦ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯦꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯂꯣꯒꯣ ꯌꯥꯎꯅ ꯋꯥꯇꯔꯃꯥꯔꯛ ꯌꯥꯎꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ NCERTꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯆꯦꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯊꯨꯡꯂꯛꯈꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯀꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯨꯡꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯕꯣꯔꯗꯇ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯛꯂꯤꯕ ꯆꯦ ꯑꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯛ 8ꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯛ 2 ꯊꯨꯡꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯛ 3 ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡꯅ ꯇ꯭ꯔꯛ 2 ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯨꯡꯂꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯆꯦꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯕꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯗꯕꯅ ꯆꯦ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯐꯥꯎꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕ ꯆꯦ ꯕꯣꯁꯦꯝꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯋꯥꯀꯠꯂꯒ ꯅꯩꯈꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯏꯌꯔ 2026 ꯑꯁꯤ ꯅꯪꯅꯕ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯐꯪꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯕꯣꯁꯦꯝꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯕꯣꯁꯦꯝꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯅꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯕꯅ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯏꯌꯔ 2026 ꯑꯁꯤ ꯅꯪꯅꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯕꯨꯛꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯁꯪꯀꯁꯔ ꯐꯠꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ Indigenous Peoples Forum Manipur IPFMꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯁꯪꯀꯁꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯂꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯆꯥ ꯑꯊꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ IPFM Imphal Naga Forum ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯤꯌꯥꯡꯃꯩꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜꯒꯤ CSOꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯑꯣꯡꯕꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯃꯣꯏ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯈꯣꯡꯗ ꯍꯥꯡꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯔꯤꯕ IDPꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯁꯪꯀꯁꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁꯀꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯥꯜ ꯇꯧꯅꯔꯕꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯇꯩ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ Elevated highwaysing sabinaba proposal paikhatpidabana maram oiraga Imphal mayol traffic crisis nomonomagi hengalagli Biren Manipur gi hanagi Chief Minister N Biren singana hausu Imphal mayol noma kangdana road traffic accident amadi gari ka hena sinsilakpagi khudong sadabasing mayunaribasi matam adugi mahaki government na center da thamkiba elevated highwaysing semgatpinaba proposal singadu matam chana paikhatabadagi tholakpani haina mahaki X da post tawri Maki post aduda matam adugi maki government na English singaniga kun amasung kunga mathoida mari leinaba central ministry singda Imphal city gi akoibada nomagi traffic ki khudong sadaba lairakpa amadi lambi gi khudong thipigi sang hengalakliba asoba maram Imphal city phauduna satliba national highway sing asi secondary route ki sembiduna Imphal mayolda traffic congestion ki khudong sadabasing kohanabagi dama proposal kya thaduna lakhi adubu mari lenaba central government ki department adi state asida tawjariba proposal aduna thairamlaga atop state singda miyeng thamduna state na paikhatliba project sing sapmana mawong na paikhatuna lairi haina nungnang phungtokli kuki furop ki miyoi singna tongan taba thapak ngak demand tawduna laire Malem Thongam ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯁ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯊꯣꯡꯉꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤ
Wafam asi MPCC ki General Secretary P Sarachandra amadi Hangang Congress Committee ki miyut singna Hangang Maibam Khul Mayai Lekai Leiba Malem Thongam na phongdokhibani Manipur peace puranabagi damak Delhi dagi cycle thauduna lakhiba Malem ga unaba adu da MPCC ki General Secretary Sarachandra na Malem gi khongset aduna mai pakhi badu thagat poina skill gi mateng kusanaki loinana ma ki tungi thabak thoram singna pangbe ba mateng pangan hebi thajabus pikhi thoram maduga mari lendana Malem na hai sai ani makha henjilaglab iranga singa si phawba loisin mangamdana laiti ma ki cycle khongset adu kanglup furup khaidana mipum khudimang na support tawrakhi adubo Manipur yoba matamna kangpokpi phawragi Imphal tamna sangba hotnarakpada Kotu na sangba yaro hena sirol thulakpa madi social media ki khuthangda nungaitaba wafam kya thamlakpa aduna nungaitaba khara phaw khena phongdokhi Myanmar gi junta na akanba warning tawkhri tha asigi kunga nipa na Myanmar junta lengang na sinduna Malem gi tungan ba mafam singda leiba adugi miyamna khallab lenga ama leiri hebadu utnabagi dama sagalakli ba mikhal pangthokna bigi thaba adu mass boycott tawbi wafam kya tholakpa galoinna junta gi losingbu oiriba min ang hayingna democracy romda sangchin gadawriba khongthang adubu yaningdaba singi mathakta akanba warning tawkhri Officer sing amadi military gi imung manung gi miyoi sing wangang dun wafam sing si phongdorakpani Myanmar miyam na military lenga asi lo na ayaba mawong da onthokna ba silli ba thaba si bu yaning da ba phongdokna ba kya lakli handak ta nauna san state junta lenga na loksing kraba comment amasum non kiod laiba dugi celebrity kaya busu thajinduna mafam adugi miyam da bot thadana bi isai nongmai thoram kya so pangthon kheri relief camp da pangthokpa medical camp da kemsan sarugyakri Monpaksu Paizup su yaude hingli bahaibaduni Kemsan da paudamlaga IDP sing kapkri More amasum su sampurti ki lanjalakpa internally displaced person sing lairiba Langol Zone 3 da hangba alternate housing complex relief camp asi sub specialist doctor mayama ma yauduna pangtokpa medical camp amada singjamai assembly gi constituency gi MLA yumnam Kemsan saruyakri Relief camp asida oina ihan hana lakibi MLA yumnam Kemsanda lanjalakpi nupi singna kaplaga ingkraba ningtham thagi matam asida monpak su leite phaijup su yaude hingdaba yadabigi hingmani haina wana leliba punsi mahingi matangna paudamki nupi singna mamitagi mapi tara kapadu Kemsana themjin kemasum pangbaba mating pangin haina thajaba piki lanjalakpa matam asukkuirabasi matam aduda ngasi phaw MLA amata lakide amaso makoina leliba punsi marel adugi matana wapam ama phawba phongdokpa lekhidi haina pena bo wapam sing phongdorpa wai Kemsana ki mayam punamak yariba makai yum da hanjinana na bo honari yum da hanjilabasu mapung phana phurup ani gi marakta sathok chasin yanada ba leiribasi hana ko hon basangi isai sa gi yum da hanjilabasu security na adum ngak laga leiba haibisi nungai ga da banati maramadun issue osi ki matangda kuki gi MLA singa su khana ki ba lekre athuba matamda yum da hanjinba yabigi phibam ama laklaba yai kuki amadi maitai gi IDP sing sa manana masa masa gi miyum da hanjining ma ngatani kuki phuruk ki IDP sing ga handak ta unaruda makoi suma yum da hanjining gi apamba phungdoraki kuki gi relief camp da satluraba matungda BJP gi oiba tongan ba phuruk ki legislature sing kusamna dun hiramasi ga mari lenana national leaders sing khanare mapung phan ing tapa phibam hanjinana ba honabada khwaidigi hena maru oiribasi nakal ani wari sana banaki Turkey da plane kaibada Libya ki army ship yauna miyoi manga siri Turkey gi konung Ankara da thokiba manak da thokiba plane kaibagi thaudo amada Libya gi ship of army staff Muhammad Ali Ahmad Al-Hada amadi atopa miyoi mari siri haina Libya gi prime minister Abdul Hamid Dibibana phongtokre Turkey do official oiba khongsat ama satluraga halakpada lebak thiba thaudo thokibani thaudo adura laikhidraba singdi ground forces ki chief of staff Al-Fitori amas military manufacturing authority ki director Muhammad Al-Qatawi Al-Haddad ki advisor Muhammad Al-Asawi amas military photographer Muhammad Omar Ahmad Mazofni